Umuzumuri kampara kumwana. Wene twatunganiza. Turende kureba ngo twagarebe. Bwanyuma y'abanyakazi okwezo bwire barikweterera enduru ahaba omushana ogurikubateeka bakaburwa amaizi ag'okukozesa hamwe n'ag'okweshera amatungo gaabo. Aba minisitule y'eby'amaizi oburiisa n'obujubi barambwire emyanya erikuza kuteebwamu za daamu z'amaizi nk'oku okuriire purojekiti egi arikushobora. Stressed bw'enuuzi bw'amaizi so ekyatureeta n'okuja kureba za daamu zizakozirwe kare kureba ngo twazisesinga zishiga ko zikorezibwe bazikore bazirehabilitating zitandike kuhereza abantu amaizi nyamishwa zifana nyaminakane nyamishwa zifana amaizi abantu bafana amaizi n'ebihingwa nabici bafana amaizi. Kandi nawe uri mukuru w'entebe ya katano Reverend Samuel Mugisha Katugunda ashoboreire ebizibu by'abantu batwire nibatunga abo kubura amaizi. Ekizibu kandi abantu babyaga bose bari n'ikizibu ky'amaizi nagente nagabantu abantu babyaga babura kipeke ekyo kyakabwiri kyona n'izindi services zikwate naho twargaitwaza kabawura muri Migina nabo kipeke cyose kine ikizibu cy'amaizi amaizi ikizibu ekyo nacyo kikapfa cya kabawura nakyo bakireba. Work Coordinator wa Climate Smart Project Alex Asimwe ayongere yashaba district kwetebekanisa n'ebyapa by'amataka aho barambwire kwenda kwerinda emivuyo okurugumba gihereire. Project agent jirangu nsharangu twaza kuzitandikaho district ya Fonde Chapa kugira ngo ayitarane tuteka project tubente mahangu takwija akaja ta ekidamu n'eyanje ekibare tanka n'eyanje so kubera owned by the district tumenyereza kusabira communities that are surrounded abine nakane bihingwa abayamata kandi tugize kureba abantu bazi ku benefit of project biba farmer groups baitu bo abatura bashoborire kubona bono kubatwire nibarabamu ahabwibura ry'amaizi kandi basimire government abo kubishika bakabatimbira busya damwezi konkati nkitento nyona shemerwa munonga egi ministry cyatukora yatukora kizibechi turi abarisa turi abahingi kiza kutiyamba omumiringo eshatu nk'abahingi sakufuna irrigation abarisa tufuna amaizi n'abataka bana bito almost abinge barwire abo kuba mizaga na nebinyamiswe bikunywa abo kuba kumara emyaka nka 50 amizaga hatari hekeraga tengesize bwihamu already gine misundu gine mbwenu enzoka amizi gabaho nyowe kanwa kagamba kache ya person wa RC1 nkwatanise na bache ya manu batahi banje nowe gombora na polisi amizaga ntuzagarinda okukikubasika n'amasikara government y'ubwije byashitahamu n'icyo cyekire amezi hagabaye ngaraba nintekateka mubona baza kuterereza baite byona nibikorwa okushagika abahingi n'abarisa abo mu project ya Climate Smart ay government baterere hebicweka kinana arigana rero bo bakayetera hebicweka 20 arigana okutungura omutindo gw'oburisa n'obuhingi gasha kwa sima nawo mu murkazo.